Toru tekau ngā whanau Maori ka rongo i te ngau o te kore mahi ki Turanganui a Kiwa, i te katinga o tō ratou wahi mahi, i te mira kani rakau o prime. Ehara i te katinga tuatahi, engari me kimi ngā whanau i te oranga i whea, i tenei wā o te Kirihimete. Ko te utu o enei rakau tētahi o ngā take kua poroa te mahi a jau tāwhara. Nā te ngoi kore o te mā ki te hanga whare o Amerika me te taitei o te tāra o Aotearoa, he āhuatanga e kore e tāia te pēhea. Kore ke te mea hua pouri nei ki a mātou, te tino tata ki te Kirihimete. Rua tekau mā waru ngā kaimahi tūturu e mahi ana ki konei. Toko rua anō ngā kai kiri mana ka whakamutua a ratou mahi. We are suffering financial losses at present and have been for a while now. And it's really unsustainable because it's costing so much money. Ehara tēnei i te wā tuatahi kua katia ngā kēti o te mira nei i ngā āhua o te pūtea. I te rātau ko te heke ngā ohanga, ko ngā kaimahi anō i raru. I te whakapuaretanga anō ka hoki mai ētahi i runga anō i te aroha ki tēnei mahi. We have less than 1% absenteeism on the site, nil lost time injuries. Even now that they've had the bad news, they're all working flat out. Nā te puku mahi, e hia tiana e nei kaimahi. Wera tunu te wā e roto ta mātou tari. Kai kona weta i kamupine e ringi mai, e wā e mai na kia mātou, ane rā he tūnga mō kōtau, weta he o kōtau. Nā reira ko te pātai, me nā kua hōha katoa rātau ki tēnei āhuatanga. O tikau te kōro, kore rau mo te hoki mai, hika. Whoretanga mai nā kēti, ka hoki mai anō, Ka hore i te mārama a hea tīmata anō ai ngā mahi, engari ka mutu a te rawiki. Irana Smith, te karere.